Nabi ada ulangit manyang nejat terima sembayang hamba limang pelawati yonyan pengule laju negisa nuole sigra bawa tenentran di langit manyang Rasul metemeng ngan Nabi Musa limang pelawateng perle sembahyang perintah Tuhan menuju ke hamba menan cerita Nabi Musa laju neseon riwang laju jinoli gata ahai umat gata ahai nyan han sanggup kan han setuju tapi han mampu Nabi Musa laju neseon riwang laju jinoli gata ahai umat gata ahai nyan han sanggup kan han setuju tapi han mampu berangkat Nabi laju neriwang menghadap Tuhan Azza wa Jalla nalakai kudeng perle sembahyang berulang-ulang memohon pinta sayang umatnya limang bawanteng ke Allah tetapkan halin riwang Rasul Mustafa yang keperintah ya Allah bebankan ingat hairakan sampai lupa raya tak dosa begadolalau si ura sepon lempas sayang pakriban laku ahai raya dosa ahai betatakut syaitan pekaru turun